हामबाय ini sini 16 Mandai Nagar Pulin Ponengai ini press meet khalmane amono sini boskangi 6 tarik April lo kaisa nirbachoni prasana tei railing nai orally ni bagai sai sukru khalnai sini borong gonang candidate Jitendra Topurma Kalian hambai, jotono pungkaham, norok jotono kaisa Simon nabai kaisa cikonsa, sini kaisa norok kokosar mo, mo kun press meet to niya tam khaba, as a candidate norok thari ang kaisa ko konya ni musungo, sini 16 Mandai Nagar Purinpur constituency, ni engai kaisa, फाइनाय 6 तारिख एप्रिल 2026 जों चम्पकनगर हातिनि सिमि हिमबत फ्लाइनाय खुमतिया हाति जरा जों सिनि थानसानि फान प्रग्रामनि बागै आं जत सिनि अजे मान्दाय पुरिनपुर कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिङाव सिनि 40 टा सिनि पुलिं स्टेशन दङ 40 टा पुलिं स्टेशननि जत बुथ प्रेसिडेन्ट प्राय 23 टा बिसिनि जत बिसिनि चेयरम्यान मेम्बार्स joto o 16 Mandai Purin bisingo Pramotha YTF TWF joto leaders adong sokno joto ward sokno konya ni musungo buskani 6 tarik thik 10 tao chung Chomponagar hatio chung puthung nainai abuni bagai je mansak norok jaija bisini puling station ni joto sini bubagrana hamjaknai ba bubagrana phandana bagai joto no phanthon naijak sini joto ward sokna koinai buskani 6 tarik jotono hodom jodom khlainai singa dino sini thanchani fan thancha rally khlainai sing sini 16 Mandai Nagar Purinpur ni joto lukurokno जों खाका हामबोया फलायनाय ताइ बुस्कां 12 तारिख नि दिनो जतनो सिनि बुबाग्रानो फानक्रा खायनि बागै जों जतनो कप्लाय खायनि बागै आबनो किटिङिनो कायसा जों जतो लुक्रनो अकबमो आबन बागै नर जतनो हायना हाय हामबाय नर जतनो बुस्कांनि 6 तारिख नि बागै दिननि सिबिनारो mentally and physically reading by सिबिनाय जाबो आं कोयनि मुसं हामबाय जतनो खुलुमबाय